नेपाल छगु कृषि प्रधान देश ख नेपालले आदिमकाल निसे पशुपालन कृषि पेशा याना ह्याना वया चुंगु खसा आतकन नेपाया आपुल जनसंख्या कृषि जालिसे निर्भर जुया चुंगु दु अथे कृषि ज्यान दक्ले महतया रुपे कया तगु थैगु सिना जाख दक्षिणयंक नयत गाक्क वासेके मागुली बुझाइ पिनिगु नीति थुथा तस्क लिम लागु इख सिना जया इले थाकुक या मागु ज्या लोमंके त भुइ थाचमा छका मिता हेपुकेको चलन दु थ्वे छोले सिना जया पिन्छ शक्ति प्राप्त या त थौ बजि नैगुन चलन दु थथे सिना जया इले थौ बजि नल थासा छिगु म रासुगु शक्ति या त म सिचुका शक्ति सञ्चय याइगु विश्वास याना तगुदु उकी नेपालले सिना जाया छोले 10 असार 15 गते खुनु थौ बजि नैगु थका राष्ट्रिय स्तरमा थौ बजि नैगु दि थका कोछिना तगुदु बुझ्या मय पिनसन दछि छक असार 15 गते खुनु जकसा वापिया थौ बजि ने मा थैगु मान्यता दया वय चंगुदु वास्तवमा चाहिँ मानव सभ्यता औ खलाउ खटरसा मनुतेसं गुबले थो कृषि स्वयं नापा पशुपालन या सौ ख पशुपालन या सबले पशु तेसम प्राप्त जुगु दुरु दनी वो दुरु चाहिँ छोरासा ठौं दुरु नल फुकन दुरुला ठौं बाकी ने भइमको अलि ल्योन दगु दुरु चाहिँ गु चाहिँ कने खुनु सोबले वो जमे जुय छुन वो जमे जुय चौ दुरु खे हान मेउ कने खुनु मेउ ठप्या द एयाना चाहिँ वो छि ठंगने ठेकी तौराइ नि अयौ किसिमिया तौयाउ विकास चाहिँ मानव सभ्यता के पशुपालन नापा सपु देग ठोसोय हजारौं वर्ष नापाए वो ख संसारे हलिमे चाहिँ धौ मनै थाला गराय मरो धौ फुकस्याउ ये सभ्यता के धौ द अलि जात जाति खेन धौ याउ खालाउ खटरासा अझ थो चाहिँ छौ छुरासा शाकाहारीले लागेला छौ एकदमै चाहिँ पौष्टिक तत्व दौ चीज ख दौडाउ चीज खला अलि धौ मय पइ मन्नु न सायद कमेज गदै संसारै ठुली मिसिन धौ दशान्त बिन विशेषसँग चाहिँ खोबयागु धौ याता हे जक जुजु धौ ढाइगु चिरा छौ चलन द गुलिन धौ द वो धौ मध्ये खेन दक्ले बानलागु दक्ले स्पेशल गु धौ खपे जुयु जिया वो धौ याता चाहिँ जुजु धौ धौ ख जुजु या लागिन देखतगु धौ अथवा जुजु थिन तु ये नान जगु एकदम फुकन्स्या यगु सागु अजु भिंगु बानलागु अले एकदम स्वेबले यापुसे चंगु गु किसिमिया धौ ख वो धौ चाहिँ जुजु धौ ख दुरु या भ्याटके तया क्वाकेमा अले क्वाका दुरु जाचे मालो जाचे ngani अले फ्याट गुली द वे अनुसारन छि चाहिँ गुल्तको ड्याके मर्या हो अनुसारन छि अनुमान या हो जलो भ्याटके तया क्वाका 80 डिग्री उली दया नि अन देखची र्या उडै तगो उ देखची खे चाहिँ ड्याकेमा उकी चाहिँ छि आधा घण्टा 1 घण्टा चाहिँ छक पहिला प्रोसेस खे चाहिँ ओके चाहिँ छक लुएटा चाहिँ छक आधा घण्टा 1 घण्टा चाहिँ ड्याके माग जुजु धौ या इतिहास जिसं काने बेले ठो धौ गए वलाले ठो सु राजाङ सु मनु न थुक्या आविष्कार न यो मको ठोया छौ छुडासा
खपदे यागु छगु विशेषता कथा गठे कि था थासे आउ चीज त चिथा बानलाई टोखाया चाकु बानलाई हला ठिमी तिगनी आउ बजी बानलाई हला अठे थिन त जे छौ छौ थासे यागु चाहिँ चीज त चाहिँ चिथा चाहिँ एकदम नान्ज उले मध्ये न खोपदे यागु नान्जगु खोपदे यागु नाङ क्याबले चाहिँ मनु त थाना ओइगु समय के इमिता छु यले धाबले थाना ओछक ओइबले धौछक नेगु खोपयाउ नान्दगु धौछक नै खान दासा इमिता चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट जुइगु अझाउ किसिमियाउ थो एकदमै विशेषता दौ जुय खोपयाउ धौया त चाहिँ जुजु धौ धौ ख ठो ज्या चाहिँ नपा चिसन चाहिँ पहिला सुरु बोले अरे चाहिँ 15-20 डुट नपा डुरो कया चाहिँ विस्तारण सुरु चुनाउँछु अब नपा चाहिँ विस्तारण चिज बोकेर अब यहाँ मार्केट डयावा नमा विस्तारण मार्केट बढ्यो जुन चाहिँ नै चिज ठाउँ चाहिँ ठाउँको चाहिँ धु चाहिँ नै दैनिक 100 लिटर टेसलर ढौ चाहिँ बिक्री जुगो ठाउँ काठमाडौँ मार्केट जस्तै चाहिँ अप्पो मार्केटलाई चाहिँ स्वेम्बु एरिया डु मलाई अन ठगे हरि सिटी अन्न त्यो बाफल साइज ल अन्न ऊ चाहिँ इचङ्गु आडेश्वर छेङ्गा चाहिँ सेल्स जना रहेछ लक्ष्यमा ल लक्ष्य झन् जुए मजु फ्याट स्वेउ ढावे उकि ल गुल्टको डु गुल्टको छालो गुल्टको टाकु ढाव वो स्वेउ ख मलाई अलि फ्याट चाहिँ अनि 4 चुन्ना अनि वसा चाहिँ भाषा कमे लोज ल अलि 5 चुन्ना तक वो चाहिँ छे चाहिँ तौफियो 5 चुन्ना वो चाहिँ आधा घण्टा तक डाका ल्याउ लगा जुजु धौ या इतिहास काने बेले जेसन चाहिँ छुट हाजु रसा गठे खोपडियागु हनुमन्ते खोला अथवा चाहिँ जेसन चाहिँ हनुमन्ते खुसी धाइ ठो खासाङ खुसी धाइ उ न्युगु खुसी के चाहिँ बवा चंगु ना उ ना नपाए चाहिँ ठो धौया स्वाफु द ए राबले चाहिँ जेसन धाइ कि धौखेन धौ देके बेले नाते जुलाले धाइ अठे मोखो उ छु रसा ठुकियाउ छौगु दुने सुलो चंगु छौ इतिहास छु द रसा जिसम बाँसले बे ठुकी दुनियाउ छौ दर्शन्याउ खा ल्याउ खट रसा खोपडे याटा गु नगरकोटियाउ डाँडा लिसिन चाहिँ ठके सूर्यविनायक जंगल तक अले ठके चाहिँ चांगु डाँडा तक याउ गु चाहिँ घेराबन्दी ठेक ला क्षमा मचाएता चाहिँ मान्न चाहिँ घेपन त थिन्तु न्यौ गु अथवा न्यौ पहाडन चाहिँ घेपुङ टौ खोपडेसे गु चाहिँ नगरकोटम बवगु ना अटकन चाहिँ ठोय खोपडेसे बवा चंगु दनी अले ठोय नाखन चाहिँ सिन्चित जुगु फाट ठोठासे द ठो सिन्चित जो फाटे चाहिँ गु पशुपालन चाहिँ थौसोय हजारौं वर्ष नेपालीसिन थाना पशुपालन यङ ओए थासे चंगु घ्यान नय अनाहे ओए घ्याखन चाहिँ दुरुबिय वो दुरुए चाहिँ खपदेसे हय ओए दुरुया त चाहिँ थाना छुरसा धौ देखेगु परम्परा यगु जा कारण जेसन थु छुट हाजुरसा हनुमन्ते खोला हो खासाङ खुसुङ खोला के चाहिँ खुसी चाहिँ बवा चंगु ना नपान चाहिँ भक्तपुर यगु चाहिँ स्वापुद धौया स्वापु ठुक्याउ लिउने छगु जिम पौराणिक कथा चिता धा छक चाहिँ रावण चाहिँ सीता यता हरेङ यंगल रावण सीता यता हरेण यंगबले रामो रावण हनुमान फुक चाहिँ छुता सीता यता मवल सीता यता मवबले ठोए खोपडियागु चाहिँ हनुमन्ते खुसियागु किनारे थेंको होला ओइको पुन चाहिँ हनुमन्ते तीर्थ खेचुङ अन चाहिँ फेटुङ चोन नेपिट्याउ टाइमे चाहिँ अछुन देले रबले राम लक्ष्मण व हनुमान चाहिँ खोपदेशे चाहिँ धौबजी नगु इतिहास द
ठो पौराणिक बाखा ख खोपडेयाउ धौ बांला गुयाउ मेगु छगु कारण गठे चितायाउ खोपडेयाउ ना धाथिन दु थाना हाव पानी न ख ठुक्याउ लागिन चाहिँ यको चिकु ठ्या नमजु यको तानुगु ठ्या नमजु अठे थेन दुन चाहिँ थानायाउ छौ मेउ महत्त्वपूर्ण वस्तु हाउ थानायाउ गु कुम दाजु पिसन देखेगु भ्य कला चायाउ कला त वो कला खे चाहिँ गु धौ देखे बेले वो कला ख चाहिँ छुरा छ वो कलायाउ स्वाद गु धौ देखे बेले उक्याउ स्वाद नायाउ पर्सन नायाउ भाग जति फुकन चाहिँ वो कला ख सोचेन कायु अहिले चाहिँ धौ चाहिँ एकदमै अझ बान लागेको सिस्टम चाहिँ मेउ सिस्टम या चुरा नबाजुसा देख्ची खे कराई खे न्याला पन्यो खन सांगे मला चाहिँ अनि सांगे मको ओ भ्याट हो द भ्याट खे चाहिँ जेसन सांगे म उकी सन्डु ए मिसिन फिटेर टाउडो सांगे उपटी जे ओ बजी मिले बजी सांगे रहेनु अनि उपटी चाहिँ सांगे उकी द अल उकिन चाहिँ कोपनी मको उकिन सांगन चोनी ल अले जेसन आबु सांगे म अब डुरु खान पायो डुरु वेकअपसँग गन्यौ डुरु याउ देखला जेसन सिमको प्याकेट याउ डुरु याउला जुजु दौ जुए मको ओला तोन्टा जग ठीक छु प्याकेट याउ डुरु याउ जुजु दौ देके ताला सोंगु प्याकेट याउ अथे छौ प्याकेट याङा अथे ड्यागे म छौ प्याकेट याउ ड्याग फिबला यो कोइ छलिग अल थाना जे चाहिँ फ्याट सोयो फ्याट 5 छुना वेक यामाल प्याकेट याउ डुरु याउ देखला कि चाहिँ 3 छुना अनि जग उयो जुल यो कोही कम जुल नि आधा घन्टा ड्यागे बेले छकल लुइटा जको आधा घन्टा जुल हन छि ड्यागन दुए चोनेउ खनिसा ओ अनुमाने लगाया फै मखु गुली घण्टा ड्याग्यो रह्यो ओ सिमर तले दुए ड्यागो छने जुयु जुले भ्यग छ डेगेता चाहिँ 3 स्वकलुएमा अले स्वकलुएले लास्ट त्यतिनी जे मिसँग लास्ट त्यतिनी त गए गाकेउ छ सुकमेल त जे ड्यागो त्याते जुल ओ सुकमेल खन्न छौ चाहिँ तेस्ते मेउ उयो जुल स्वादे मेउ उयो जुल अहिले पहिला सुरु खे चाहिँ भ्यग एउटा सिले माल भ्यग ओ मा पुस खे ल्या माल पुस या ओ हिट खन स्वादे चेन्ज यो किता फरक यो जुल अहिले उकी चाहिँ प्रोसेस चाहिँ 3 चोटी स्वक प्रोसेस यामा पहिला छक तल अहिले हल्का उकी जेने चाहिँ तर खान्ड्यावी हन सेकेन्ड चोटी हन तल उ टरेर सेङ्के मजु बिस्तारै ठाक्याउ हन चाहिँ थर्ड चोटी चाहिँ अहिले बिस्तारै ठाक्यो अहिले उ किताब भरे हो भाषा भाषा खङ गते छक्लन्नु भरे मजु जिमिला बाजा बा पिन गठिया सेनाख अठिया चल्या चंगौर केमिकल ला जेसा अटक चल्या मरु तौए फिट्याना तौएटा लतय भाषा जस्तै तौएरा गुली तक छालकेमा उल्टक छालुक चाहिँ लतय लसी ध्यामा लग बुझेजी हिसाबमा चाहिँ लसी सुई भाषा छालकेमा ल अठिया छालक चाहिँ हल्का मन टाटोखे चाहिँ ओ तौफु साटे टिकी दुई अनि झिसो चाहिँ मेगयौ दिन के गुगु किसिम चाहिँ जुजु ढौ देखिउ ख वो जुजु ढौ देखिगु तरिका लिसिंक य अले धौखे प्रयोग जीव विभिन्न प्रकार या चाहिँ चीज बीज के नंग परिवर्तन भया छौ त अठो सन्दर्भ के झिसो चाहिँ नान छौ जग जुजु ढौ त्यहाँ जुजु ढौ जी मको
जुजु धौ म्यग गजौ किसिमन डेकिउ ख उक्यौ न झिसन चाहिँ विश्लेषण या फेकेम उदाहरण या लागि झी चाहिँ थौकने धौखे चिनियो कोटै अलि चिनी डटकिन चाहिँ चाकुसे चुनिके साट तर वास्तविक धाउ कटर छ धौयाउ स्वाद चाकुको स्वाद मुखु धौयाउ स्वाद धाउ माकुसे चुङो स्वाद गुगु माकुसे चुङो स्वाद धाउ वो चाहिँ छुडा छ यको चाकुइन मुखु अलि पटिचा चाकु खला खला ढाटिन्छ नि तर थौकने थिन्तु वो चिनियो प्रयोग जी मुखु नापा नापा धौफी बेले धौखे चाहिँ झी चाकु हि धाउ द सकी चाकु हि वो चाकु हि एउटा चाहिँ पहिला चाहिँ छुडा छ उकिएटा मंग वो चाकु हि खला फुकन लिकय वो कराइखे चाहिँ उकिएटा चाहिँ पहिला चाहिँ चुकिएटा चाहिँ झी चाहिँ भुटिया ढुङ्गा दिने उकि दुरुटै अलि वो दुरु चाहिँ करिब झी उकियो चाहिँ 3-4 भाग के 1 भाग दुरु सुकी अलि वो दुरु सुके ढुङ्गानी वो दुरु याटा चाहिँ छु रासा छि भ्यग कलाखे चाह्याउ कलाखे तय वो कलाखे चाहिँ म्यौ चाह्याउ कला तपुय मागले तय अजु किसिमन चाहिँ धौ देखिउ म्यगयौ चाहिँ गु जुजु धौ ख तर थौकने धौखे वास्तविक धाउ खट रासा अयौ धौ देखिउ परि तरिका त एकदमै परिवर्तन जोला जुन भ्यगले ढ्याउ चिज चाहिँ झी चाहिँ तो एक त ढौडेकोले पिनेज गट्टा फोमसे चोन्चिनमा जुल अहिले उकी माथि उकी चाहिँ जाउँ वो भ्यगको चाहिँ जुन वो दुरु टेबले दुर्याउ जुन ल चाहिँ सोसेना काइ चाहिँ उकी भाषा चाहिँ जुन ठो बटाके सुएना ढौ उकी बाँड्दै हो झिसम म्यगने धौखे चाहिँ ब्याक्टेरिया द वो ब्याक्टेरिया चाहिँ झिता फाइदा यही शरीर याटा फाइदा यही गठेकी झी चाहिँ विशेषसँग पुस माघ बेले धौने बेले थयाउ खुङ्गु टाइमे धौ नल्लासा आ सेखन चाहे फु झिता निमोनिया जे फर आयो झिके सो भावना दैनी तर वास्तविक यहाँ कोही चिकु टाइमे धौ नशान्त बिन नटले जेको खुङ्से चोनी तर धौ नेरुङ्ग केही समय लिपा झिउ शरीरे ऊर्जा प्राप्त जी झिता इनर्जी होइ क्वाउ छाडा उकी मापुम ब्याक्टेरिया द वो ब्याक्टेरिया झिउ शरीर याटा शक्ति बि तर थौकने धौखे चाहिँ विशेषसँग धौ या धौ डेके ढुङ्गानी चाहिँ खुङ्से चङ्ग फ्रिज दुने टाटे वो 200-500 डिग्री सेन्टिग्रेड खोङ्गु फ्रोजन य त धौ त वो नेबले चाहिँ उगिन छु जिरेसा झिटा निमोनिया जी मस्तेटा नेक्ल बुढाबुढीटा नकल दासा धौ नेसाट सेखन चाहिँ छातियो प्रब्लम जी श्वास प्रश्वास निमोनिया प्रब्लम जे फ छाडा उगियापुङ कि त मट एजियो झेसन थौकने नेउ धौला धौये मुखु वास्तविक झेसन आइसक्रिम ना चाउँदा झिबी मन्टे त्यहाँ घुमा अमेरिका घुमा गराउन वन्छम दैनी अले इबी ठकेबले इमसन चाहिँ त्यथो जिम काइ थाइक्यो थो जिम न्याय थाइक्यो त्यो ढौ त बालाको फिंगर भएन स्पेशल डेको बेटा आइको छु अहिले अठेना ढेका ब्या यंग चौनु दुबा वो प्लास्टिक भाँडा खेत होला अझ त्यही मज्यू छाडा छ वो क्वाउ चीज प्लास्टिक भाँडा खेत गु पहिला तल अलि वो पहिला चाहिँ क्वाउ चीज तल होला प्लास्टिक दुने चोंगु केमिकल्स त फुकन चाहिँ उगे न्यालवान अलि हाना उगे त फ्रिज याट फ्रिजिङ याबले हान चाहिँ उग्यो चाहिँ छौ नाचतको एकदम क्वाउ चीज लिपा एकदमै हान खोंसे छ न वेन तुन चीज क्वाउ खौ जो किसिम या टेम्परेचर यको डिफरेंट जुल्किङ अजाउ खान क्यान्सर त जेफ एजु दिया जेसन चाहिँ सकभर प्लास्टिक या चीज एउटा प्रयोग मया
झिगु जुजु ढौ ढाउ विशेषसँग झिथा प्रजापति तेसन देखिगु गु चायाउ ठाला बाला ख कला ख वो चीज है वो महत्व द वो चीज के धौने रंगानी वो कला तो हान झिसं रियूज याजु वो क्या प्रयोग याजु मेमेउ किसिम या उलिन प्रयोग याजु यदि वो तजाट रासा उगिङ जीव वातावरण दा छु असर जिमको वो चीज बुइंग वाङ छले एंगल लासा केही समय लिपा हान चाजु वानी तर प्लास्टिक चीज छक चाहिँ प्रयोग या ढुङ्गानी वो चीज झिसङ वेस्टेज वो क्या त यासन तबिन हजारौं वर्ष तक वो प्लास्टिक त प्लास्टिकै जो छ नि जीव वातावरण या त फोरेमा त भेगो डेकेउ अथवा बटा डेकेउ गुल्टको पार छ जुन भेगो ऱ्याउ चिज चाहिँ जुन ज्या चाहिँ ठाकुया चुनी भएको छ कि त्यहाँ अफो डेकेर ठाकु जस कम मात्रामा उत्पादन चाहिँ एकदम अफु तर अफोले झन् ठाकु छु कि चाहिँ बटाखे चाहिँ झी चाहिँ एकदम ज्यान अफु ए जो ठाउँमा चाहिँ बटाखे नै यो डेगा चाहिँ उठ्नु गर्छु मन चाहिँ हालेर असार 15 गते झी धौबजी नेगु ढग झी विशेषसँग चाहिँ बजी ढागु न नेवटेवे ख धौ ढागु न अझ न नेवटे चाहिँ बढी चाहिँ प्रयोगी चीज सन्दर्भ के धौबजी नेउ परम्परा नेवटेउ परम्परा ख जस्तै मेब्रे जस्तै छमिया चाहिँ सेन्ट इयर चाहिँ भन्छ छ वो दिन चाहिँ झी काठमाडौँ पुरा जस्तै काठमाडौँ झिउ पर्सनल सप्लाई झिउ चाहिँ 3000 लिसिङ लिटर तक उल्टे सप्लाई 3000 लिटर या 4000 सम्म झिउ लिटर चाहिँ जस्तो असार पर्ने एउटा झिउ चाहिँ नि 3000 देखि 4000 तक चाहिँ सप्लाई एउटा टार्गेट हो गर्छ थु सिथे नखा सिर्के ढुङ्ख सिनाज्या असार 15 गते भित्र झी सिनाज्या सिर्केमा सिनाज्या झी चाहिँ खयान चाहिँ गाठा मोचरे न्यन्दितको सिनाज्या याज्यू तर छुरासा वावयु टाइम विशेषसँग ठु सिनाज्या इलेख ठु वावयु टाइम चाहिँ झिसँग चाहिँ बी चाहिँ यपो नये सिनाज्या राउ झी मरनासन्न सिथिन चोंग ज्यासँग झी दनी अद्यौ किसिम चाहिँ झी चाहिँ ज्यासानी बोले झिगु शरीर गु झिसँग वापिङा बोले अथवा सिनाज्या याङा बोले शरीर यागु शक्ति खर्च जुगु शक्ति दनी वो शक्ति पूर्ति यागु छगु माध्यम चाहिँ असार 15 गते धौबजी नय यागु परम्परा झिगु नेवटेउ चाहिँ थो ढापल सिंह वाचुङ छौ परम्परा ख